clear tu te chip ai vekole tun trom chu Pu Zoramthanga THUSAWI hi kan riak dona Pu Zoramthanga MNF President hi sarkarna atla ka tangkhan alang khat khop maya media le mani party chunga pohian an mani party chung program a pohian alang kha THUSAWI hun pohian ei tlem deuh hlek ta nin alanga mai ro chu Remna Ni a THUSAWI tura ti ani arinoma hei Remna Ni a kan tu poimo tak asoya Mizoram le India sarkar na remna an lo sign le chu remna ina akentel thil te le engtianga nget nge ani ti chungchang te kha heminia hian asoya MNF party tan chaw le pom Mizoram om zong zong te tan chon heng te hi thil poimo tak le kan riat ve tur thil te ba ka kan knowledge atan po thil thave rim rim ani wang hian riat ve hi thani an ni hi ram kai roi tu hun rei tak lo kai roi tu to te khan nia yan upalam ten lo ni tuwa amai ro chu an thil riat hian le an ton ngai thil te hi an la soi thena heng te hi thang thar te tan po riat ve tur thil poimo ni wangin tuna po hian kan ngai thlanga soi zui ngai hlek te po om don ni le langa chung te po chu tul thana zerin kan soi nga kan rek chho don ani he kan in rim nai thang tharina an champion chho le zel na tura voina yan the ngil lo tura soi kadu keini te chu kan kumte alo siniara mishing dana kan liam hun alo thenga chuti huna chuan he angeni man ro tha em pathian in amin peki mizo thalai ten anron man chau zel turdan Kashmir an constitution din hun chun pai sak vek ajangan du chon pe belanti le mai hetiani chuan le Nagaland ina special protection an na constitution mi te hey karon kingania Indian constitution article zathum somsari pakhatna zina special provision with respect to the state of Mizoram and India Parliament dan siamin religious the social practice Mizo tite Mizo customary law le procedure te administration of civil criminal justice involving decision according to Mizo customary law tite ownership and transfer of land tite le adang reng hi min pai sak mayang Parliament saksi chuan di an adik kop mai khati jong khan ngai tuana ane te ani nan sign ve reng lo chumira chua chu special protection constitution an nei hi ani ve lo silonga khot mana an sign ma se engma omjian ei lo chumi nu chuan aning kap le ngat ani tin Meghalaya aniemo Assam aniemo hey constitution hi hanke ula anma ni tan pi ka in hum him na mo emo anma mo emo hi special provision hi nei antam em mizo point kan ne naga point an ne chung zong chu ani amai chu khang ka chu India Parliament in India Sarkarin akhongai nawang apek agreement tharchua omvelo khongai nawanga apek vek ani Mizoram iro chu article 371G ero hichu engti kong point pai te lo tura hetiati hi ani kum som ni kaning ka ta in rim na kan siam don ta ti tur kan nei ve ta chuta kan ti tur India sarkarin aron tu kachu restoration hian with a view to restoring peace and normalcy in Mizoram. MNF part agreed
to end all underground activities, bring out all underground personnel of the MNF with their arms and ammunition and equipment, and ensure their return to civil life, to observe violence, generally to help in the process of restoration of normalcy. Avaya churchona tamlu tukange atu innakina inla chair leanga. Hey, anchian dang underground ti ho Tripura changa underground le midang kan lo puina sania kan theng tok tein silai kan peve country na ti kan puina sa kaka India in Remna kan siam nan don ta siam in ron kalsan turate eng ti kong ma in anua in puizui turani to lo ti ka atel thap chu kan rem ti le alang sar juala chu MNF party hian article of association in party dante ram noya in sorkara in zia dan zong te chu India sorkar dan pangai kal lo turin in siamanga yang antita ani chu wangin kan party constitution po kan ti danglam angai ta zalen na sang bernei na tur independent ka kan pai ve angai ta chung zong chu detailin atam ko mai India sarkar yan inral thuam te zong in ron surrender vekanga ti andua pulal de nga khan surrender anilo hand over land ti turani atia atau khenga kan manani anile India lamin engen ti ve tu ka India lam chuan Mizoram hi state kan langkai anga has special provision article 371G ami kan ron peve thungang cheu antitani ILP zong te khang zong ne kha chutia in thleng tap in lei tap chukan ni article 371G min ron pe ani in lei kan ni in thleng kan ni chu vain heng zong kan rem na thu thung nge ziale lut zia yeni India yena ti thowang ti lui tho ta sela ra bi masha perchu Mizoram Supreme Court kan angayen hey kanin leya kanin thenga Rajiv Gandhi le pulal ding aten an remnan siama an manilan thito sia churem na ratanga aman kan pe indi na min pe ki min chu saklen tuma min chu sak chuan keini na kan pe kha min return vele ngai kan ti don ani Supreme Court ina dikchia anti chu wangin modian khang te chu Rajiv thil ti mai ania keinin tha kan ti lavalom atingot thelo reng ron ti tum sela chuan Supreme Court kha han kalpuyula Modi government in continuity Rajiv sarkar kha I sarkar ni tho ado tami po kha India sarkar kal zelina atia kha a commitment chuwain issue le ngot thelo antidon ane asoi top trepa amai ro chukhala ya khan soi zui lokela ai Pu Zoramthanga MNF President hi ton riat alonga to khop maya tu soi hi thiam boka tin a riat reng nei tha ram boila ya until ti rang te ade te ni te darza tling te hianin an komna soi thin hi kan rian karinga chu tiang te chu ala het riau zela a riat reng nei tha ni tuna remna an saina ya ken tel thil rang tel nge zia soi te po hi ngaihnawm viawa amai ro chu nia ngai dan thang khom thaya hei notice a chuan article 371F Sikkim enkol na big dan te oma tin article 371A na galanti te C article 371C Manipur ti te article 371G hian soita ka khan Mizoram kha kan oma hetiang ai hen chuanin India mar chak le India ram mun dang te poninga hetianga
in hung big na rang kan nei te hi chu ngen viu tura hian kan ngai tlang vek ni na langa Jammu and Kashmir chongchang te ka soya ni Jammu and Kashmir po hin article 370 kani thungan ni hi kumsang khat zakwa somnga le pali dei to kan India union an luta state an ni towa Jammu and Kashmir khan in hung big na dan nget le thatak khan nei ve thawa thataka mo big ta en call special status khan nei ve thawin Jammu and Kashmir khan chuti rual chuanin August ninga sang ni le som bukwa athil thleng kha kan la thein karinga India sarkarin puanlok poeng mom lowin August ninga sang ni som bukwa kan Jammu and Kashmir 3 article 370 special status thatak kha thiat rup mene te top rup maya khang lai khanin Jammu and Kashmir lama chuan sa khuana thil awang khan engemuni thil ti pui kha oma chunga chan helche theina om ti chuan lam khan India sarkar khan sipai khatir lut vak maya amai ro chu tumruk alo na iwang khan renga khang hel lampang che na tur ni lowin hemi article 370 inke an special status thia atum wang a inven lok na tur khalu ni renga ti khan sipai tam tak anamata ka wang khan boina lian tak po chok lowin an met mit thei ti mai la force meet and low tam ta sia ti khanin article 370 in kai roina thatak Jammu and Kashmir hun rei takalo an lo man to ka ti to pa Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 kan pasa chuta chuan union territory panian then ta maka Jammu and Kashmir le Ladakh kan then ani ti kan thia alanda na hian chuan nia tu na kan Mizoram ina kan in hung big na article 371 g poti top tum no mon Supreme Court kan kalang ti te kania Jammu and Kashmir chongchang a po hian Supreme Court a hian petition hi alanda na chuan alut nual ani khami chongchang a khan ka mo hian chen petition hi somni le puthum chong aluta mai ro chu parliament a house pania 2/3 majority mangat tlang vek to ni wang khan ti danglam thei to lo hi Supreme Court atang point ani in alanga hei tun thlengin engma thil kha anga ya let to chong lova chuwang chuan Pu Zoramthanga MNF President ina soi hi Mizoram ina kan nei 371 g hi nget tak danglam mai thei lo ni anga kan ngei lai hian then khatin an thlir atang atang hi chuan parliament a majority anom phota 2/3 majority atlanga khalaya kha ti felani meu chuanin Supreme Court a po hianin kan dingchang meu ngem ti ero kha chu ngai tua thei ve tak khane mai ro cheng ti nia engma kha soilok tak tak thei pon ni lowa India sarkar in lum let zel a hian thil kan be se lo tak tak thil a thlen thina wang hian engpo hi thil thleng ve thei thawani kan in hung big na thatak ILP kan ti te po hi mitikne mo chan top ve thut thei thawani ti te po kha kan ngei tu in bo sei lok na thatak kan lo na ya kan lo in zira et kong engkema clear kar ril ru pureng lawa mason kan tuma state in total kan ni te po hiangai ve mm ni ti lai zo kha kai chona poi moin ka ria in hung big na nget tak nei reng helaya hlang taka in hung big renga helai hemi in hung big na manga him reng tum piala ma hian he in hung big na poi mo tak thatak kan nei hi lan lo ti top phuna po intin nge kan din chan zelang ti lai zo ka te po hi ngai tu thlen he tul ve ta riwa riat na kanaya chung te po chu te soi ngai nom takara kan jep lok ani National Court of Justice ate hat ngai tu se adik antifika India sarkar hian du view ma se ti thei anilo chu wangin khang jong MNF a court lo sign hi a ro puisia ange isia sarkar tharina annoman maka anti thei anilo chu wangin khalai kha MNF thunga ting te chuan kan remna ro puisia athat zia hi lo hriat turani kati zong kha MNF President Pu Zoramthanga Remna Ni THUSAWI kan ngai thlaka kan re khau thei chu te chuania heng thu le la te hi thang thar ten kan hriat ve rim atan te poina tha kan Mizoram history le Remna aum chau dan te po hi kan knowledge a kan hriat ve rim te po thada wangin engan da langania thlir tu ten ai ngam tal hlong na kan nei te po kan bei sei ve ni e thlir tu te invite chung alom tu kan so ye